Son thoma kemang pen KSC atum hamren rong sopia long kache song asai kideng. $20 battalion CRPF ahin pen matipong along kisang ahem kang pupon. Habar ke hadalong kecheng si OBC morcha klembang amai kang ni. Kardom pini Adap Abirta long panili sami jilihan sepi non arjik tha bertang ton pen. KSC Hamren Regional Committee pen pater piponsi kedamtang matijong niphai ser kepani kenang sot son thoma puthak mang ponsi kache song asai dengpon. Bangso kache song along Adap por phai kepen Hamren rong supi multi utility building atheng no along se kache song parupon. Bangso kache song ahut Karbenglang Autonomous Council CM Tuliram rong hangaphan panong se Karbenglang Autonomous Council EM Rupsing Keron arideng pipa japon. Pinpur alo along kijong ponatengki inglong asukali deratum trading license kabepen kulat kachubi doan atumaphan akulat ing haponet nangji. Ang tan pen kirang inglong asukali atumaphan kipitang trading license doan ing thanlap nangji. Anparta beha bepar paklemong lidet nangji. Sorkar pen ke pekpon chokumar anghon doan inglong asophan se thanpharo isian pekpon lap nangji pupendanglok West Karbenglang pen Meghalaya hoyalong kachingthura sayamu dengpon tipon nangji pu alamthi jongponmu. Bangso Pinpur aloki deng dunahot Karbenglang Autonomous Council EM Rupsing Keron ahinpan kaninje ponatengki trading license aputhak lapen inglong asophan ansi phan pharo borang anghoy kipek ponja phansi Karbenglang Autonomous Council along chirai ponno lapen non bangso pati song aputhak sitami CM aphat pachini dam tipopisi ninje pon Son thom puthak isi bang trading license non ST tum phano apane si bang 100% job for local youth lo apane si bang block 1 block 2 balam sipulo asila ke thoma bang ta ni tuma prang ta kaching bai pa dulo apan non bang ke ko puthot isi along nili sem sar fan pon tu po along than tu pos isi long pon pen isi silip truly discussion ateng pen mu alang tum phan ko pe ma chara bang kalang tum phan ta ko hang tu si ni tum than tu po trading license la so puthak ke si tum ke hang bang ke non tum pen copy si non step deng ponji the step deng ponji ke nili non dak bang detail nang than the isi lam do ko pos na pos isi long si deliveration mane detail si tum ching bai po asolo puthak long lo po te ke si tum hang tu si ni tum ching bai chikrai pon sol lo po than tu po la tum pa 100% job reservation pinang ji ko ke si tum pen ke hang bang non ong dung tum bang ke arta ke ong la pen educated and uneducated tum stame sakuri ke ong ke long tung do la so puthak non ke long tang tum pan copy sing sai ji la pen non ke bang jilang la so sakuri do an puthak li in pen copy bo ji sakuri non ke pithu ja bang ke ni tum ta ching bai lo ke dam tang na ni ke chok che puta la non ke akimi pithu ji basically West Karbenglang district jonel het ke bang sakuri pi do employment pi do la se ni tum da ching bai lo la so pi prang le tum ki pitang la pen ki pi ala la so puthak le tum isi verification isi committee tum ching bai si la so teng si tum pi po ya te jan local ju tum ke long ni ya right ai tum long ni phan body pon Hamran pen Danieling hi Karbenglang ngai Karbenglang arlo kapap hi hup ahawaralong kangthor ponja phanpura 20 battalion CRPF atumalong civic action program pen kesang ahemso kimrang ponsi kedamtang matijong ni phai ser kepani 20 battalion CRPF commandant RD Jenny Anal arideng pen ingpuponno kedamtang penangan aningkan pen 20 battalion CRPF ahin pen kapap hi hup ahawaralong kangthor ponja phanpura asona sai kedeng pon bomasonsi diphu matipungalong sedami kisang ahem kimrang ponsi patang ponno Labangso kesang hemalong rat atumaphan kahodai ponjia phanpura 20 battalion CRPF commandant RD Jenny Anal ahinpen ingpubonsi rataphan hodai ponno Lason thak si West Karbenglang arlo sitami barpi barso ke doa hempen danglok solar amekiron tower arailong solar ameke sompon pendanglok kapre kasai dengpon lopusi Karbenglang life asa hemalong ketok jir alopen berta nampali News Text Report Karbenglang Live Nihang nirep angkang khai sotum ajutang lapen kisung ke boyalang maputhak kachini jiaphan Karbenglang along adivasi samanwai manchatum kenang kahumri
India long khai so to mate khai bare matu na hok astera long ta pregjam akisung ke boy kachitong na dope la hai akisung ke boy lam pregjam khai asong jatum chingrum si pening amingkan aprang pen adivasi samanwai manch pasong senglo Central India long khai so tum kisung alam boputhak aphong krungching sai mai hai huita bipon bomno Bangso Krungching Sailong Indigenous Youth Association Northeast Convener Stalin Ingtita Chitong Nunsi Karbipen Kaprek Akai Sotum Akisungalam Pachini Duno Lapen Alang Nitumapan Kachunung Redun Ating Pensi Northeast Ahavar Nagaland Meghalaya Tripura Asamalong Nanghumrilo Lason si Matijong ni Painar Keparni Karbenglong Alongta Nangka Humriahot Kohora Sol IB Alongsi Chitanchimung Padupang La sohot karbi kachari missing moran lapen khai sotum kisungalam chingki chithan ponu lapen unanten nang chirabdun popusi adivasi samanwai manch all India Indigenous Association asong jatum ning pathedikang हम लोग जो है यहाँ के जो कल्चर है उसको जानने के लिए आए हैं। जैसे हम मध्य प्रदेश गुजरात राजस्थान और महाराष्ट्र जो है वहाँ के जो भी कल्चर हैं उनका हम आपसी जो सामंजस्य है वो बना चुके हैं। चूँकि पूर्व भारत में हमारा ये पहला दौरा है और हमें यहाँ की जो संस्कृति है कल्चर है वो देख के हमें बहुत अच्छा लगा और हम इन सभी साथियों से ये अपेक्षा कर रहे हैं कि आप भी जो है हमारे इधर आइए और हमारी संस्कृति को देखिए और एक आपसी जो भाईचारे की जो भावना है उसको हम व्यक्त करना चाह रहे हैं। So how would you help the indigenous people living in Assam through your association? हमें चूँकि हम यहाँ पे 5-6 दिन से आसाम मेघालय आए हुए हैं हमें यहाँ के जो संगठन है उनका पूरा सहयोग मिल रहा है। वो हमारा बहुत Stalin Ingtipen Coordinator Adivasi Samanwai Manch Coordinator Gujarat Ashok Chaudhary Coordinator Advocate Vikram Party Lapan Ari Sangho Do Anatomapan Karbi Apoho Karbi Ajarong Pensi Karchok Padupon Dolomara Penergy Sarong Park Karbengong Ngai Tate Normalong Sopan Bertang Tampanik Sinang Nanglitum adamasar mai lapen kapre rong aje ki dunjia phan pindeng gaching thangja ka dure do ikma jongsi do pulo dangte matha ikri humri da mignon pindeng pangrum akula dalong Northeast lapen Karbi Anglong along nong nam ka chithang klong bangphi designer pirbi bepi non hejong kapaklangmi so arlo atum kaching thanga pindeng pini pekok lapen wamkok kulara long kapaklangmi lang mesen do Asi humri dam igra nali dom ning ke hanga tengpen chongwai dam ikha lapen ka humri dam nang jadim lake la biarlong ke tok hanlo langdunik tha jengtoi jengni pen langdunik tha Karbi Anglong Moms Dancing Star Grand Finale mate payatum ke kan kachapate along Adim lage Joy Singh Doloi Auditorium Hall Dipu lapen apora bangke anikan sampor pai get hompen lapen bangso ka chepate long ka chepate pipon lake maipu singja tiso chunbang arti chinthongpi bidi sarpi sangpi kache tarampia tumhenlo Lapening cibi tha kelang tu nabang pubang pitum ansetame ang hua dip kacik babang ting ning dere. Puthat betar jupan thilona. Lakha kep Hawarkat constituency arlo Hawarkat rong sopialong kedo BJP asai hemalong kechengsi other backward classes morcha klembang amai kapadopon. Kedamtang matijong ni pastor kep arni Habar ke hat arong sipialong kedo BJP asai hemalong kechengsi OBC morcha mai padupon OBC morcha amai protika nat kachari pon amailong Karbenglong Autonomous Council okpran kilangchari IEM khonsing rongpi aluhi sarpo aman pen chitongdon manpeng alohi Habar ke hat lem samai phu Dhoniram Kro Hauraghat Municipal Board amai phu Protap Hendik BJP Habar ke hat mandal amai phu Ramayan Chauhan OBC Morcha Chunbang Ratno Kanta Pathakatum Pendanglok Ongdung OBC Morcha Klembang Phubang Phiatumta Chitongdon
Mayalong Aluhi Sarpo Karbenglong Autonomous Council EM Khonsing Rongpi Keja Tengke Karbenglong Autonomous Council CM Tuliram Ronghang Kejapon Kemesana Joksi Akimia Tumta Saiki Klempon Mesen Tekpononglo Non Amat Ke Tekponlong Tengke Yuwa Morcha Tumta Arong Dampen Boot Hai Hui Kesengasai Klempon Bomlo Lasi OBC Morcha Tum Sitami Ki Klempon Nang Jiapor Nang Lepo Non Amat Ke Mohila Morcha Tum Sitami Apoling Station Tina Long Sitami Sengpon Tang Lopusi Pachini Pon BJP Sarkar atum ke claim kidam ke mission thek dun long rin tisi rat atum sitami BJP along nang kaching be dun japan chisik ding dang loputa lam jai ponthu Bharat adangpi prejam ahawar along BJP Sarkar atum kaching thora sai ke claim pona son thak thaksi Karbenglong district along ta BJP Sarkar nang chari lopupen ke kiduk ke la rat atum aphan penang an kaching thor awar sai piponno lapen penang an kaching thora sai claim pontangno Lasi lahai ke claim kidam ke mia puthak rong rup arat atum aphanta than pachini ponpen pachi thang ponsi non ke bangji MLA election hot sitami ki ongdung abot pen chepahai dunra puthot BJP Sarkar pachare ponthunang poputa EM Khonsing Rongpi ahin pen Mayalong lamjai pon আৰু আজি আমাৰ হাওৰাঘাট ওত আমি মানে ফাৰ্ষ্ট এক্সিকিউটিভ মিটিং মানে আমি পাতি আছোঁ আজি পাতিলোঁ আৰু আমাৰ এই মিটিঙত আমাৰ সন্মানীয় আমাৰ EM ছাৰ খনসিং ছাৰ আছে লগতে আমাৰ মণ্ডল প্ৰেচিডেণ্ট চৌহানজী আমাৰ লগত আছে আৰু আমাৰ উদ্দেশ্য হৈছে আমি সংগঠনটো আমি আৰু মজবুত কৰিব লাগে তাৰ বাবে আমি মানে এই মিটিংবিলাক আমি যিমান সব জেগাত কৰা হ'ল একমাত্ৰ এতিয়া আমি খালি ফুলনিটো থাকি গ'ল কিন্তু আমি অতি সোনকালে আমি Hawar ke hat pen Harsing Rongpi Karbenglong live Convening Committee for Unification atum Hampangasong Ratchariasong Rongasar Kedo on atumapan Chingwar Raplinsi Dogmuka Baithalangso Laban Hanjang Nang Solong Consultative Amai Paduponpen Kedamtang Matijong Pai Sirkeparni Dipu Sarkari Gambura Asai Hemalong CCU TDP Amai Arpu Chipek Pontanglo Karbilongri North Kachar Hills Liberation Front Thihekpen KLNLF Asongatum Monsampen Kachingki Kachithan Japan Hongnang Barsi Central Sarkar Pen Kachingki Kachithan Mate Akemang Puthak Kapachon Serak Japan Pura Karbiakhai Elong Vet Kidothek Japan Akemang Pen Convening Committee for Unification Pu Asong Amhang Pathek Pono Bangso asong ki claim kidam kapang tang pon Japan Pura kidam tang matijong ni Phaisir Keparni Dipu Sarkari Gambura Asai Hemalongsi Arpu Chipek Pono La Sohot Kadokavi Chidon Sarpen KLNLF Amaipu Pidili Aphan Maipu Pekponsi Rabindra Rompi Bireshwar Hanse Lapen Moniram Rong Pharatomaphan Dun Maipu Arpu Pekpono Lasong Thathaksi Saising Rongpi Aphan Chief Convener Thong Teron Sarsing Teron Rajan Inhi Lapan Bimal Rong Pharatomaphan Convener Bidyasing Rongpi Aphan Joint Convener Lapan Da Arleng Daily Birta Alo Achabang TP Hansephan Dihin Rembang Arpu Pekpono CCU asai ki claim kidam bomhot KPLT claim bang Donri Kram Sapen CCU alongke Kacharabdun Avepu Kapangdaki Nitum CCU atumke Ran Rongpi AKPLT apansi Chinki Chot Lapen social media along Babu Teron Kongkat Pen APHLC Amaipu JI Katharatum Kaningji KLNLF Asong Risim Kangtang Akerap Kerap Dokok Pen Rat Asofan Kither Kihap Dokok Tahai Pualam Kapaklang Tapi Chokche Pusi PDD Pen Ningji Apen bangsolong Thihek pen sihinia lang the CCU along nangkele solam the paklang tung kapakang tung magala hello KPLT Donri Kamsa alang ni hinpen media long kapre kapaklang du sipun ni tung jelang dun be en CCU lampen ni tung sini ne ahok Donri Kamsa KPLT alang leke CCU along awe KPLT Ran Rongpia Group abang CCU long iklaim rap aphan ni tum chinti ke than lo apa dalang tum kame kachingrum along kengkam nang kiyo lun po KPLT Ran Rongpia Group bang ke alang tum ning ham sepak lang lo la son thosi UPLA Wesley Kirang lapen terang Sangpulo kongcun banglang tum teme kachingrum CCU pen kapangrum labang suame labang suang leng long makin cerap dum poku UPLA tum ta lamke cipilo lapen labang so long same
ilong long ni langsung mei thei long nang se tong dum do lo la hini lo si uthot pakla dak tung kang tung la hello donri kamsa KPLT alangli group balangli aro bangke sisi long wangnon ba klem ram nang tung singwai abilang ase angli media long kapacik kapaklang ala bangke kapaklang tangan da cholo kaprekang nei kedam dedet pen uthot alangli CCU ba karbiang long kaching room ong no song kaching room long kingkam kachin nang kache jodum je pansin eli CCU lo la pen ken le lo mai ku hoi sta merang pan bang salam te pen bang dak tung pen chuning ring tung CCU ke jongjung kamatha bongbong le ke sengali lake KLNLF asongtum Central Sarkar pen lamdon kachitok kapachun serrak japhansi ke seng lapen ke bangji atiklo ni phai kre hini pen karbeng nong adang an ke claim ke dam pangchen pon popisi CCU adon mathro Robindra Rongpi pen ningje itu program non-deng bonji karbeng nong adang pielo CCU in pen menangana program do bonji Nasa atok ano si dame non la pistok sa puta ratung kacera pa siya tudo na niya puta ni tumatok ano sa dame may meeting itong pedo bonji labang ke cengpon po la non tarik kreser kya balo meli tum cengpon po apen whole month of January cheklo itong February yan laso pena News report Roshan Hanse Karbeng Long Live Baithalongso Police Station ang kangaru inut kanak momen ahem kachari pen kedodun inut ningkan krehini akarbi piaphan cholangram detpu akoy pipansi Baithalongso Police Station long kisungki pho ahem asaratum pen lam hoy pidamno Karbio sumaratum kapre kakhatum aphan aning kachi thepen methang aso pirthi ame kapachachar don jiaphan mate toklang hin kapachar li jiaphan kachubidon lapuson penangan dolo Bonta ke Charlie Kachari ke thek jia dimalong kisung ke phodunang long TTC ke ong lasong si methang asopia phanta amenang ke pachetok nung thek nang jipu apia potum mathasi baithalang so kanak momina hemalong kedamtang ningkan hiniben methang asopia phan chubidun Bonta kedamtang chiklo jonni pen kanak momina bang methang hemalong kachubipon ningkan krehini au sopia phan ke ther te hapen aphong kacholang rem berajok au sopia bang checha kon esi apia po phan chethanam detlo nila nili supi ke jene ka jono ke sini yang yong si dijalo so behek mat ini tu chalang nanta injin sume me yisar uso ningkan ka mabidun tanga ningkan ini lo nila nang litum chichini ne bani tung le khawar ne de mai chang chin de nang litum phanang chethan thema Chethan the mane pathan long le la pathan on da la thera ja the so than on da ante non bang au supi amun pinang than lo la kano supi na than lo tum bang asala sona fan ke baba bonong tum bi sawnang bo jo masanga tum ni ka ju no than pen tum aleng pang rom ro lo Angani le tum ma bisar philo tum ma dak basang so thana case ki philo ni komen tu si FIR jo kali case dise na rati case dise ko son pul mane na thanda te puya thanda tanang kanang thenglam na thengbobi sona jat hai ja nang chokari sona ja ajat ma senga usu thane de usu ten mati ma se thana lang son ko thana he na li tha he ni da he sang nang ga lu su thulang da ma se thana ko nang theng bobi pu tungra gila son ke ther ke dur mate bang futin da to su ke anke tung phete ther phete le kan Bangso phi Baithalongso Police Station along out sopi asabura bang lam hoi pidamsi kanak momena phan nep inang nam check Kachingnang check kanak momena phan case number 78/2020 under section 376(2)(f IPC RW SEC 6 POCSO Act 2012 pabon ponsi hem kangsam thapono kedamtang chiklo jonni pen bangso out sopi aphan aphong cholang remlo laso teng pen lam hoi pidamsi adai kedo abang phopha nep ingnang ponno lasi arwana teng pen inside pon popusi child line along klembang phopen pherang ke athenu ningje pon আমাৰ ইয়াত বৈথালাংছ থানাৰ তাৰে দালিমবাৰী আউটপোষ্টৰ আণ্ডাৰ মানে যোৱাকালি গধূলাই মই খবৰটো পালোঁ যোৱাকালি ঘটনা যেতিয়া আমাৰ অচি বৰ্মনে বৈথালাংছৰ খবৰ দিছিলে যে ঘটনা এটা হৈছিলে এজনী শিশুটি মানে 12 বছৰীয়া ধৰ্ষণ হৈছিলে যাৰ ঘৰত মানে কাম কৰি হিচাপে স্কুল গৈ আছিলে
আৰু এনে আমি খবৰ ইনিচিয়েল ইনভেষ্টিগেশ্যনত আমি গম পোৱাৰ হিচাপে যোৱা 2-3 মাহ আগৰ পৰা মানে 7-8 বাৰমান ৰিপিটেডলি মানে ছেক্সুৱেল এবিউজ কৰা হৈছিল ছোৱালীজনীৰ ওপৰত তাৰপিছতে হোৱাৰ পিছতে আমি সিহঁতক উৎসাহ দিলোঁ মা বাবাক সিহঁতক যে কেছটো সিহঁতে দিলে ভাল হয় তো সিহঁতে কেছটো যোৱাকালি দিয়া হৈছে দিয়াৰ পিছত ৰেজিষ্টাৰ হোৱাৰ পিছত মানুহজন এৰেষ্ট কৰা হ'ল আমি যিমানটো গম পাইছোঁ এতিয়া আৰু আজি আমাৰ ইয়াত প্ৰডিউচ কৰা হ'ল CWC প্ৰডিউচ কৰাৰ পিছত আমি এজ পাৰ ৰুল যোনটো হ'ব লাগে আমি এতিয়া কাষ্টাডি মাইক নিউজ ৰিপৰ্ট ৰশান হানছে কাৰ্বি আংলং লাইভ Chokihhola dokhora pathua klamalong kedamtang matijong ni phainar kep arnipen kechengsi aparman karlitang nilip inghi amenpen football kapathuki biahot hanjang nang sopen daithor angbongsi kachepho Ihu disi khailong roi aparman resim kangkang pen kachesonghot police army atum arvideng pen apran kedam nangju KPLT asongjapo nilip inghi kachikimo amenpen kechengsi aparman football kapathu kachepate biponno Nilip Sports Association Patio Bipon Pen, Kibipon, Bangso Kapathualong, Karlitang Nilip Inghiapan, Chikimu Asai, Dengponse, Kapathu Ajay Metsitami, Chengpon Pitlo. Lapen Hanjang Langso Sport Association Pen, Daithor Sport Association Angbong Kachephohot, Daithor Sport Association Atum Gol Hili Pen, Haidelo. Kapathu Kangpu Arni, Alohi Sarpo Aman Pen, Chokihhola Higher Secondary School a Principal, Dr. Ranjit Ronghang Pen Danglok, Alohi Aman Pen, Nilip BDO, Chokihhola Police Station OC, Nilip VDC Chairman, Lapen Ongdung, Manteng Kido Abangpi Abang Photum, Chitongdon. Halapu Karlitang Nilip Inghi Asarbura, Lapen Asar Piatumta, Chitongdon. Chokihhola Pen Sanjit Kro, Karbi Anglong Live. Tante pinya Adap Abirta ke lapang sekang tonik lo, demi thakmi kardom.